svih 19 ovih pohoda sam učestvovao na razne načine u organizaciji Marša mira i ovo je postalo sastavni dio mog života. Na ovom mjestu smo imali dosta žrtava, heroja koji su dali svoje živote da bi omogućili ostatku kolone da pređu. Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći. Pa do Buljima, do Jaglića, dakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.